Čovjek ponavlja da će doći do ovoga. Kada posle par sati danas htio sam sa vama pričati o tablicama po želji. Kako do toga i da vidimo kakve su cene kod nas na Balkanu, u inostranstvu, negdje, čisto da uporedimo malo, da čujete kakve su gdje cene. Koga to zanima, nek ostane u nastavku. Ovako, što se tiče samih tablica po želji, procedura je vrlo jednostavna, popuni se jedan formular, proveri se da li su te tablice dostupne, to je da li već nisu zauzete. Neki od par stvari na kojih morate obratiti pažnju, to su da ne budu neki vulgarni izrazi i nešto uvredljivo i tako slične stvari. Znači to je zabranjeno zakonom i to je to. Jednostavno popunite, oni provere da li su dostupne i vi dobijate vaše tablice. Šta još treba skrenuti pažnju kod tih tablica? Konkretno u Srbiji je granica na 5 slova. Tako da duže reči ne mogu, samo reči do 5 slova. Što se tiče Hrvatske, ja mislim kod njih može i duže malo, za Sloveniju ne znam tačno. Ali od svega toga, te tablice po želji, htio sam da skrenem pažnju na samu cenu tih tablica. Ja sam ovdje sad zapisao za par zemalja, tako da čisto vidite kakvo je stanje kod nas i u okolini. Doduše zavisi dakle gledate vi ovaj klip, ali čisto da uporedimo i da vidite kakve su cene. Evo ovako, pošto najviše ljudi me i gleda sa Balkana, znači pomenući naše države ovdje na Balkanu. Što se tiče Makedonije i Bosne, tu nisam našao nikakve podatke. U Bosni znam da nema uopće ta opcija za tablice po želji. Za Makedoniju nisam siguran, ali nisam našao nikakve podatke. Krenut ću sa cenom od dole pa na gore, ka najskupljem. Najjeftinije je trenutno u Sloveniji oko 100 i nešto eura, ali puta 2. 102 eura su obične tablice, puta 2 su tablice po želji, znači 204 eura u Sloveniji. Taj podatak sam našao na internetu. Ako nešto od ovih podataka smatrate da nisam u pravu, da sam nešto izostavio, pišite mi dole u komentarima, pa eto da korigujem. Ovo je sve, znači podaci su uglavnom sa interneta i ono što sam ja pronašao. Što se tiče Hrvatske, tu je cena 280 eura. Znači nešto skuplje od Slovenije, ali ipak još uvijek prihvatljivo. Pazite sad, Crna Gora 600 eura. Znači već duplo skuplje od Hrvatske. I na samom kraju Srbija sa 750 eura za tablice po želji. Dok, isto evo iz proverenih izvora, a recimo u Americi tablica po želji personalizovana sa vašim natpisom košta $60. Zamislite sad koja je cena i koja je razlika. Ovdje nekako
ne znam šta da vam kažem. Ja mislim kako je loši standard u kojoj zemlji, tako je cena sve skuplja. I mislim, sad će neki hejt po komentarima možda i to, ali kad pogledamo realno neke prosječne plate po svim ovim državama, u Americi gdje je najjača plata od celog Balkana su najjeftinije tablice, tako da ne znam šta da kažem. Pišite mi dole u komentarima vaše mišljenje, ja mislim da je ovo stvarno preskupo. Pričam za Srbiju. Hrvatska, Slovenija podnošljivo, ali Crna Gora i Srbija stvarno preskupo. Zašto su dobre te personalizovane, aj tako da kažem, tablice? Dobre su za neki vid reklame, nekome kome treba, znači za neku firmu, za neki njegov proizvod, za širenje nečega, eto, da se istaknete, dobra je stvar. Tablice po meni je ono sa imenima, malo mi je ono, nije mi zanimljivo, ali ako imate nešto, recimo, evo, primjer, izbacit ću vam par primjera tablica, kako se zove, recimo ovdje u Beogradu ima konkretno tablice i čovjeka što znam, BG Pekar. Bavi se pekarskim proizvodima, sav je, celo vozilo je u nalepnicama, ima tablicu BG Pekar i to mi je onako ok, zanimljivo, privlači pažnju i nije loše. Moj neki zaključak, i za reklamni proizvod je prevelika cena u Srbiji i Crnoj Gori. E sad, ovamo dalje sasvim je podnošljivo, ajde kažem. Pišite mi dole vaše neke komentare, šta mislite o tim personalizovanim tablicama, da li bi ikad uradili takve tablice. Eto, jedan manji kraći klip, čisto da se informišete koliko šta košta i kako je situacija u vezi toga i uopšte taj sami postupak. Rekao sam na početku, postupak je jednostavan, odete do prvog tehničkog pregleda, popunite jedan formular, oni provere da li mogu ili ne. I to je to. Postupak je krajnje jednostavan, a što se tiče cene, zanima me vaše mišljenje. Pišite obavezno dole u komentarima da li bi radili takvu stvar. Za vaše vozilo, naravno. Hvala puno na odgledanom klipu do kraja. Bacite like, share, subscribe, sve što ide, ono što je potrebno i vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!